Mwami Yesu turagushimiye. Lord Jesus, we thank you. Kuko nta yindi mana ifite imbaraga, ifite ubutware, ifite n'ubushobozi. No other God with power, authority. Nkawe Kristo umwana w'Imana. Like you, Jesus Christ, the Son of God. Ubwoko bwawe turi imbere yawe. Your nation, we are before you. Turagushimira ko ari wowe ufite byose mu kiganza cyawe. We thank you. You are the one who holds everything in your hand. Uyu munsi waturinze muri iki gicuku cyose cyatambutse. Today you protect us in the whole night past. Kugeza muri iki gitondo cyo kuwa kane. Until to this very morning of Thursday. Mwami izina rye rihabwe icyubahiro. Lord, your name be glorified. Ndasengera uyu muntu uwo ari we wese uneze amatwi. I pray for somebody who is listening me. Ahantu ari ahariho hose. Wherever is. Baba bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Those in our country Rwanda. Ndetse n'abari muri Afrika ndetse n'abari mu mahanga hariho hose. And those in Africa and abroad. Kuyindi migabane yose yo kwisi. To the other continents. Bose ubagire neza kandi ubahe umugisha. Lord, do good to them and bless them. Utwumva ari mu modoka, uri mu kugenda n'amaguru, ahari hose wicaye muri biro, aho uri hose wumva ijambo ry'Imana, uhabwe umugisha n'Imana. Those listening in the office, in the car, wherever you are sitting, you may be blessed by God. Urakoze kumvise gusenga Mwami Yesu. Thank you by listening our prayer. Turasenga kubw'ijambo ry'Imana. We pray for the word of God. Kugira ngo rigende rihindura imitima y'abantu. So that it can change the hearts of people. Kandi uri buryumve yashizemo imbaraga umwongerera imbaraga. And whoever listening without the power, empower him. Izina ryawe ryamamare. Your name be famous. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ndakwakiriye wowe uduteze amatwi. I receive you, those who following us. Muri uyu mwanya. Right this moment. Imana iguhe umugisha aho uri hose. God bless you wherever you are. Birashoboka yuko uyu munsi utameze neza. Maybe you may not be feeling good. Ariko wizere Imana yuko Imana ishobora byose, ejo wamera neza. But trust God Almighty, tomorrow you may be good. Nkuko mpora mbibabwira iteka. As always I told you. Ijambo rivuga ngo birashoboka uyu munsi ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga iwawe. I like the word of God saying it may be you may spend the whole day crying but tomorrow you may shout the shout of joy. Nizerera muri iryo jambo ry'Imana. I believe in that. Ndarikunda cyane. I love it so much. Nemera yuko mu migambi y'Imana ifitiye umuntu. I believe among the plans of God to men. Harimo no kumugirira neza. There is to do good to him. Muri uko kumugirira neza rero. And that doing good to him. Ntabwo uzamenya inzira bizaturukamo. You cannot know the way it can. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga. That is why the Bible says. Mu gitabo cy'umubwiriza. In the book of Ecclesiastes. Kuri bya bice byaho bitatu. To chapter 3. Hallelujah. Ibice 11. And 11. Niko Bibiliya ivuga muri ibyo bice, ivuga kubyerekeranye no guhora umuntu afite ibyiringiro utitaye ku bihe urimo, ahubwo kagira ibyiringiro kuko utazi ibitangaza by'Imana bizaba niryari cyangwa niryari. That is what the Bible said to every person who must possess the hope every time to expect the miracle of God. Dora rero dufite ibyiringiro uko bwije uko bukeye. We always have faith and hope day and night. Niyo mpamvu nkubwira ngo birashoboka ko uyu munsi waba utameze neza. That is why I am telling you maybe you are not feeling good today. Ariko ejo mu gitondo wamera neza. And tomorrow you can shout of joy. Mu kanya kari buze Imana yakora igitangaza ku buzima bwawe. In the coming moment God can do a miracle upon your life. Nabonye imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. I saw the work of God and his wonders. Bimeze nk'umuyaga. It is like a wind. Biravuga ngo the Bible says ngo nk'uko umuyaga uhuha umuntu ntamenye aho uva cyangwa aho ujya. As the wind blows not knowing the direction. Ngo niko utamenya n'imirimo y'Imana ikora n'iyi cyangwa n'iyi. That is how you cannot understand the work of God and where it will come from. Hallelujah. Hallelujah. Avuga ngo nk'uko amagufwa kurira mu nda y'umugore. The Bible says as the bone grew in the womb of woman. Niko utamenya n'ukuntu Imana ikora ibitangaza. That is not how you cannot understand how God performs. Rero uyu munsi washobora kuba utameze neza. So then you may not be feeling good. Washobora kuba utishimye. You may not be joy. Washobora kuba wakiriye inkuru itari nziza ku buzima bwawe. You may be receiving a bad news upon your life. Washobora kuba wakiriye amakuru mabi ku buzima bwawe. Maybe you receive unpleasing news upon your life. Urwaye indwara zitunguranye zije kuri wowe. Maybe there is a sudden sickness that come upon your life.
washobora kuba ufite ikibazo cy'ubukene bukumereye neza. Maybe you have a great poverty. Ushobora kuba ufite ikibazo gitunguranye cy'amagambo aremereye umutima wawe. Maybe you have rumors, those words which are discouraging. Ushobora kuba ufite ibikomere byinshi bitandukanye utewe n'abantu mu kanya nk'ako guhura. Maybe you have been wounded by many people. Ariko biravuze ngo, But the Bible says, nk'uko umuyaga uhuha umuntu ntamenya aho uturuka, as the wind blows not knowing the niko direction, muri aka kanya Imana yakugenderera that is how in this moment God igahura can n'icyo assist you kibazo ufite mu buzima bwawe, and meet with that problem you have in your life, ikakeyura kigahinduka nk'ubusabusa and imbere if you yawe. take it away, come nothing. Haleluya. Hallelujah. Ujye uhora n'ibyiringiro, Always possessive ujye faith. uhora no kwizera, Possessive faith. ujye ugenda witeguye kubona igitangaza Walk cy'Imana ku and buzima ready bwawe. to receive the miracle of God upon your life. Haleluya. Hallelujah. Ujye ugenda n'ibyiringiro byo muri Kristo. Always you walk with hope in Christ. Kristo wacu tumufitiye icyizere, We have hope in our Christ. niyo mpamvu tudatinya. That is why we are not Ntabwo afraid. dutinya ibihe We are turimo, not afraid of the seasons. ntabwo dutinya amagambo, We are not afraid of the words. ntabwo dutinya imitekerereze y'abantu We badutekereza, are not afraid of mindset of ahubwo people upon dufite us. uwo twizera. But we believe in someone. Dufite Kristo We nk'imbaraga have zacu Christ as our power n'ibyiringiro byacu. and our hope. Ndagukomeza muri aka I kanya mwene strengthen you, data, brethren. wowe uneze amatwi, This way listening. jya uhora We n'ibyiringiro, possess jya ugenda na faith. kwizera. Walk in faith. Kristo wacu twizeye Our Lord Christ, ni we believe. ibitangaza It is byigendera miracles gusa. moving. Rabone tata yabo. Hallelujah. Kristo twizera, Christ we believe. Kristo dusenga, Christ we pray. n'imbaraga It zacu, is our power. n'igihome It is our kidukingira. stronghold. Haleluya. Hallelujah. Witinyishwa n'ibyo Do not unyuramo, be afraid by what you pass through. witinyishwa n'ibyo ureba, Do not be afraid by what you are seeing. witinyishwa n'ibyo bavuga, Do not be afraid by the words. witinyishwa n'ibyo ubona ko abandi batinye. Don't be afraid by those scaring Yego others. birashoboka ko biteye ubwoba It is koko, impossible scaring. ariko mu mbaraga But in the z'amasengesho power of zimwe prayer, zihindura ibintu. which are changing things. Birashoboka ko warara It urira, is impossible to spend ariko mu night crying. gitondo kare kare But in the very morning, birashoboka ko wakumva inkuru you mbi ku may buzima bwawe, receiving a bad news ariko upon mu your life. gitondo kare kare, But in the very morning, haleluya, hallelujah, Imana ikabyeyura nk'uko ibicu byeyuka ku God take kirere. them away as the crowd takes away the sky. Ubwoba ufite n'ubwiki, What are you afraid do you Kristo have? twizeye ni muzima. Christ we believe is alive. Haleluya. Hallelujah. Yavuye mu He gituro, came out from the tomb. ubwoba ufite nibushire. You may be take away all your fear. Kristo yavuye mu gituro, Christ came out from ni the tomb. umwami. He is the Lord. Haleluya. Hallelujah. Igihe bari bamushyize mu gituro, When they put him in the tomb, igihe yari ari mu gituro, when he was in the tomb, haleluya, hallelujah, umunsi wo kuzuka ugeze, the day to resurrect, yiyeretse, yabonye Mariya Magadarena ndetse n'abandi baje kumureba. he saw many Magdalene and the others come to see him. Haleluya. Hallelujah. Amenya neza yuko wari babashe gushaka, And he know that they come to seek aravuga ngo him. nimugende mubwire bagenzi banyu He sent them to tell to others, ngo ubwoba nibushire, take out your kubera ko fear, ntabwo njyewe nyiri mu because gituro. I'm no longer in the grave. Haleluya. Hallelujah. Yesu wacu nashimwe cyane. Praise our Jesus. Reka nkubwire mwene Let me data, tell you, brethren, igihe Yesu yari ari mu gituro, when Jesus was in the grave, biravuga ngo bazanye the abasirikare, Bible said the soldier came, abasirikare bo the kumurinda, soldier to guard him. barara basimburanwa bane bane Spend uko the bwiza uko night bukeye. interchurching 4x4, Haleluya. Hallelujah. Bategereje yuko ari buzuke bakamurasa, waiting him to be resurrected, and they shoot him. ntabwo bizeraga ko ari buzuke, They didn't believe that he will be bari resurrected. bazi yuko intumwa ze zizaza kumwiba, They knew that the disciple will come to barangiza steal bakabeshya him. ko yazutse, And then they write that he is kubera ko we resurrected. yarivugiye ubwe Because he himself ngo ngiye said, mu gituro, where I go in the ni mu tomb, minsi itatu ndaba mvuyeyo in the gusa, 3 days I will come out. ndaba I nzamutseyo. will be rose. Ntabwo Yesu yari agiye gupfa, Jesus was not going to ahubwo be. yari ajyanywe n'akazi hariya He hasi went to do some work ko gufata Satani, to catch the devil. yarangiza akamwaka And then imfunguzo, he take away the, yarangiza akamuboha, and then he bind him. yarangiza akazukana And abera, then he rises with the akabazukana, saints. He rose with them. akazamukana nabo He akabakura mu bituro, ascended with them from the arangiza tomb. akazi kose yakoraga ikuzimu, After he finished his work, arazamuka, he ascended. azamukana He ubutwari. ascended with authority. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Reka Jesus. nkubwire mwene data, Let me tell you, hari brother, abantu bafashe those who catch, bazi ko aho ngaho they utazahava, know you will not escape nuko the bafashe place. Kristo As they took Christ, bakamushyira ku musaraba, they put him on the cross. bakamwica,
They killed him. bakajya kumubamba They crucified kumuhamba him. ikuzimu They buried him in barangiza the tomb. bagashyiraho igitare And gikomeye then they established the kugira ngo stone atazigera avayo so that he will not come out. barangiza bagafata abasirikare bo And then kuharinda they took the sword of bazi ko God. atazahava As they know they reka will mubwire mwene let me tell you, data brother, erega ntabwo turi agafuka we ivuga are rimwe not mere people. baratubona bakagira ngo They tumeze say we nk'abana are like them. ariko ndagusubizamo ibyiringiro But they restore hope ntabwo uri in you. agafuka ivuga You are rimwe not a mere niba person. warakiriye kristo If umwami you n'umukiza believe w'ubugingo Christ as bwawe the Lord and the Savior of your life, haleluya haleluya hallelujah. uko kristo yazamutse The mu way gituro Christ bamure ascended in the tomb, niko ugiye kuva muri ibyo that bibazo is how you bakoreye are going to come out kubera of ko the kristo problem. wavuye mu gituro Because Christ who was yavanyeyo imbaraga He came with power. yavanyeyo He came imfunguzo with keys. araziguhereza And he give it buri to you. kibazo cyose kiri imbere Whatever problem yawe ahead binyuze of mu you, kwizera kristo through the faith of ubasha Christ, gukubitamo you urufunguzo may insert your key hagafunguka hose and open. niki kiguteye ubwoba What frightens you? niki kiguhangayikisha What makes you fear? kristo Christ yarazutse has uyu resurrected. munsi Today, yicaye iburyo bwa He data is sitting at the right hand of arambuye the amaboko Father, stretching His hand, aragutegereje waiting for you. wigira ubwoba Do not be afraid. witinyishwa Do not n'ibyo be ureba afraid by what you are seeing. witinyishwa n'ibyo Do ubona not be afraid by that you witinyishwa see. n'ibihe Do not be afraid by the season. haleluya Hallelujah. izera imbaraga zishobora byose Believe the power of Almighty. haleluya Hallelujah. igitare bari bamushyizeho The stone they have laid mu to gihe His cyo tomb. kuzuka The moment He ntabwo resurrected, kristo yabonye uburemere bwacyo Christ didn't see His haleluya heaviness. haleluya Hallelujah. birashoboka ko hari igitare kiri hejuru yawe Maybe there is a stone above you. washyizweho n'aba The people has rolled upon you. washyizweho n'abadayimoni The demons has put washyizweho upon you. n'ibindi bibazo byose The problem bitandukanye has ntarondora put aha ngaha. above you. ariko ndakubwira ngo But I'm telling you, nubwo abantu bazi ko kitakuva that the people they know you cannot nawe run it ubwo away. wireba ukabona kitava And kuri you wowe sit cannot be ariko rolled hari away. marayika w'imana But there is the angel of ugomba God gutumwa na kristo who will send kugira ngo Christ amanuke acicare so hejuru that can sit maze up akinyeganyeze and shake it agikure ku buzima and bwawe take you maze away from uhagurukane her. gutsinda And He rose you with imbaraga faith. z'amasengesho zihindura The ibintu ku buzima power bwawe of prayer change things upon your muri life. iki gitondo In this very duva morning, dufite teme ivuga ku mbaraga we z'amasengesho have the same saying, Izo we have nizo the zihindura power of ibintu. prayer. We Mbese change things. urazizera Do you believe it? wizera izo mbaraga Do you believe z'amasengesho the power of wizera prayer? imbaraga ziri muri Do you kristo believe yesu the power in Christ? wizera kristo wawe Do you believe you are wapfuye Christ who akazuka died and rose akaba ari iburyo bwa data and is sitting in the mbese right hand? uramwizera Do you believe in Him? umufitemo Do you ibyiringiro have hope in Him? umufitemo Do you icyizere have your confidence? ntabwo azagusiga wenyine He will not leave you alone. ntabwo uzagenda He wenyine will not igihe walk cyose alone. Always. umwizera We believe in ntabwo Him. uzakorwa You n'isoni will not be ntabwo put to uzamwara shame. You will not be ashamed. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. ndashaka kuvugana n'abantu bacitse intege I muri want aka you to kanya speak with those who are discouraged kubw'amasezerano wasezeranye n'imana because the promises you have with God. ariko uyu munsi ukabona nta byiringiro And bihari today there is no hope. ukaba wamaze gucika intege You are discouraged. utekereza yuko icyo imana yavuganye nawe Thinking what kitazisohoye God spoke with you is not come to pass. haleluya Hallelujah. ufite amagambo menshi wumvise You have many words ufite you amajwi listen. menshi You wumva have many voices you ufite listen. ibibazo ubona You have bigukikije many problems ibyo surrounding you. byagukuyeho ibyiringiro Which by'amasezerano take imana away the yagusezeranye hope of your ariko promises. ndashaka kukubwira But I want to ngo tell you, amasezerano biceye imana the promises you keep, nibwo butunzi bukomeye mu kristo it yesu is the dufite great treasure a Christian amasezerano possesses. ubitse mu mana The promises you keep from imana God, yaguhaye God gave you. nibwo butunzi ubitse It bukomeye is the great treasure you possess. witakaza muri aka kanya Do not waste it. witakaza ibyo Do byiringiro not lose that hope. witakaza ayo Do masezerano not lose the promises. witakaza ijwi ry'imana Do not ryavuganye lose nawe the voice of God. witangira spoken. kwishakira Do inzira not seek your own way. witangira Do kwirwanarira not fight by ngo yourself. wirengagize amasezerano And y'imana ignore the promises of God. haleluya hari Hallelujah. abantu bamwe na bamwe There are some people bagerageza kurwana who try to fight kugira ngo ubwabo basohoze so amasezerano that they y'imana can fulfill the ariko promises ndashaka of kuvugana nawe God. muri aka But I kanya want to speak with you. haleluya Hallelujah. niba binyura mu nzira nziza zo gukora akazi If it work with good work of working, gakore do it. usohoze amasezerano y'imana Fulfill the promises of God. birashoboka It is possible imana yavugana that n'umuntu God can speak with ariko icyo someone. imana ivuganye nawe But what you speak imana with, ikabiguha icyerekezo cyo God kwinjira mu can give you buzima the direction to enter your life. bwo gutangira gushakisha To start seeking. uburyo wagera ku mugambi The way you w'imana can achieve the plan ariko of hari God. ibindi But there is others. imana ivugana natwe God spoke with bikaba us. ari iby'imana igomba gusohoza And ubwayo it is for God personal. haleluya Hallelujah. muri icyo gihe rero In this moment, wikwirwanirira do not fight unyura mu yourself. nzira mbi Walking in the kugira ngo bad ugere way, ku mugambi so that you can achieve the plan haleluya of God. keretse Hallelujah. inzira zo gukora gusa Unless the work, keretse inzira zo gushaka unless amafaranga the way of working, unyuze mu gukoresha amaboko yawe seeking money using your unyuze mu hands, gukoresha ibitekerezo using byawe your thoughts, ukoresheje ururimi rwawe using your tongue, ukoresheje imbaraga zawe using your power, ukoresheje amashuri yawe wize using your education,
ibyo ni sawa, it is good. ariko niba ukora But if you are ukoresheje ibyaha using your things kugira ngo ugere ku so mugambi that you w'Imana, achieve the plan of uzakorwa God, you n'isoni. will be ashamed. Ntabwo birwanirira muri You izo nzira. cannot fight yourself in this way. Ntabwo ari ibyaha dukora It is not a kugira sin ngo we tugere mu mugambi perform so w'Imana, that you reach in the plan of God. ahubwo But turasenga, we pray turasenga, we pray tugategereza Imana and we wait to God. ikivugana natwe. What is speak with us? Hari umunsi umwe One day nigeze kwakira umukobwa ku rusengero ahangaha, I received one guy at this church yaje kungisha inama. come to seek advice. Haleluya. Hallelujah. Twari mu materaniro, We were in the service. Imana ivugana nawe. God spoke with Imana her. yamubwira ngo ugiye kumuha amafaranga ngo kandi menshi. God said, I'm going to give you a lot of money. Haleluya. Hallelujah. Mu gitondo kare In kare the very morning, Satani aba yateze amatwi the devil listened. ibirimo kuvugirwaho. What is spoke? Nigeze kubabwira, I told you. ndagira ngo Satani, I told you Satan, uretse na Satani n'abamarayika, even the angels, ntabwo bajya bamenya umuntu icyo atekereza, they cannot know what you nta are nubwo thinking. bamenya ikiri mu mutima They w'umuntu. cannot know what is inside Ahubwo your bose, heart. But all of baba them, abamarayika, even angels, baba Satani, even Satan, bose bategerereza ku munwa they wawe wait from your lip icyo ugiye kwatura n'icyo ugiye what kuvuga. you are going to proclaim and Rero what you are going to say. Satani yumvise ibyavuzwe After the devil listened what is spoken muri iryo teraniro, in this congregation, amaze gufata ikivugiye ku munwa after he kuri uriya catch mukobwa, what is spoken about yahise that guy, amutegurira gahunda. she Mu prepared the gitondo program. amuzanira umuntu, In the morning he brought someone. amubwira ko bakora n'ibyaha kugira ngo amuhe amafaranga menshi nk'uko yayikeneraga, He convinced her to commit some sin so that he can be ariko yamuhaye paid. amakondisiyo menshi agomba gukoreramo kugira ngo ayabone. But he gave her a lot of conditions so Harimo that he ibyaha can achieve byinshi. money. And many sins. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nyuma yaho niho yaje kumbwira amakuru, And then she reported it to me. arambwira ati nari namaze gufata icyemezo She said kubera to ko me, I took a namenye neza ko decision. ku cyumweru Imana yari yavuganye nande kugiye kumpa amafaranga menshi, I knew that God on Sunday spoke with me. kandi He's mu going to gitondo give me koko money. kare kare In the very morning, Imana ngiye kubona mbona wa muntu iramuzanye ugomba kumpa amafaranga menshi. God sent someone to give me a lot of None money. se Imana ntiyari isubiza isezerano ryayo? Is God not responding in my promise? Haleluya. Hallelujah. Gusa uretse ko hari ibyo yamubwiye gukora bikamunanira, Because there is something a man told the heart to ariko we yari do, yamaze but he gufata failed. icyemezo kandi yizeye ayo masezerano avuye ku Mana Imana But she yavuze. took a decision and believed in that Ndashaka kuvugana promise. nawe mwene data, But I want to talk to amasezerano you, y'Imana ntabwo anyura mu byaha ngo asohore. The promises of God cannot pass. Imana ifite inzira zayo yateguye God have his own way to zo prepare, kuguheramo imigisha kandi idafite inkurikizo. to give you the promises, the blessings without Mu any shame. migisha y'Imana nta kondisiyo zirimo. In the blessings of God, there is no condition. Ntabwo ugomba kujya mu byaha kugira ngo ubone kubona isezerano ry'Imana risohora ku You buzima are bwawe. not supposed to commit sin so that you can feel Ndavugana the n'abantu promise of bafite God. amasezerano I y'Imana. spoke with people with promises of God. Mugire kwizera, Have faith. mwizere Imana. Faith in God. Imana niyo kwizerwa. God is faithful. Ibyo yavuze Whatever he spoke, no kubikora he izabikora. will do it. Haleluya. Hallelujah. Nabibabwiye ngo I told hari you, amasezerano Imana iduha, there are promises God gives, ariko twarangiza and then tukagira ibyo dukora kugira ngo tuyagereho. we do something to achieve it. Tugakora akazi, We do the work. tugashakisha amafaranga, We seek money. ibyo Imana yavuze Whatever God spoke, tukabigeraho, we achieve it. kubera ko Imana iguhaye isezerano. Because what God give you a promise. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Yesu wacu nashimwe Praise cyane. be to Jesus. Iyo ngiyo itanga poromosiyo. He give promotion. Haleluya. Hallelujah. Niyo itanga na proviziyo, iraguha buri kimwe cyose. He give you his provision. Haleluya, guha icyerekezo. He give you a direction. Iguha iyerekwa. He give you a revelation. Nyuma y'iyerekwa rero After a iguha revelation, icyerekezo he cyo guherekeza gives iryo you yerekwa ryawe a direction to accompany kugira your ngo urigereho, vision so that you hanyuma achieve it. igashyira imigisha muri iyo nzira And- wamaze kunyuramo y'icyo cyerekezo kikugeza ku And masezerano. then he put a way to achieve your blessings. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Imana ikaguha umugisha muri izo nzira, God bless you in those ways. isezerano ryawe rikagera. And his promise Ariko become nanone pass. kandi And then hari ibindi there is other things Imana yikorera ubwayo God do himself. utagombye gushyira mu kuboko kwawe, Not insert your mu hand mbaraga zayo in his power. ikabyikorera, He did it for kandi naryo himself. rikaba isezerano risohoye It ry'Imana. become a promises to fulfill what God spoke. Ntuzanyure mu bintu bigujyana mu bintu bibi ngo ubone ko isezerano ryawe risohora. Do not walk in sin so that you can fulfill your promise. Sibyo?
Is it right? ndatekereza buri muntu wese arimo kumva aka kanya I think everybody is mu understanding. mbaraga z'amasengesho In the power of prayer, zimwe zihindura ibintu. which changes the uyu things. munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Today we are going to share the word of God. turaganira uyu munsi ku masezerano yacu We are twavuganye going n'Imana. to speak upon our prayers, Abana our b'Imana. promises, the children of God, ubutunzi bukomeye dufite the great treasure we muri have Kristo Yesu in Christ ni Jesus. amasezerano y'Imana dufitanye It nayo. is the promises of God we have. dufite ubutunzi muri Kristo We Yesu. have a great treasure in our heart. turabugendana. We walk with it. twizera imbaraga z'Imana. We believe in the power of twizera God. imbaraga ziri mu We masengesho. believe in the power of twizera prayer. ibitangaza by'Imana We ikora. believe the miracle of reka God. dusome igitabo cya Yesaya Let's read the book of Isaiah, ibice 46 chapter 46, turasoma ku murongo waho wa turahera ku murongo w'10 tugeze ku murongo wa 13. from verse 10 up to 13. haleluya. Hallelujah. biravuze ngo The Bible says, mera mu itangiriro I know the end, nkavuga iherezo, mera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. amen. I make known from end from the beginning, from the ancient time, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. biravuze ngo mera mu itangiriro, The Bible says I start from the beginning, narangiza nkavuga ibizaba ku iherezo, and then I speak what will come in the nyuma yaho end, nkavuga ngo imigambi yanjye and then I say my plan izasohora. will come to pass. Imana twizeye God will believe. n'Imana iri inyuma y'umugambi It wayo, is God who is after his plan. n'Imana iri inyuma y'isezerano It is ryayo God who is after his promise. yasezeranye nawe, He promises. n'Imana iri inyuma y'ijambo It is ryayo. God who is after his word. Imana ntabwo ari injajwa, God is not a ntabwo liar. ari interenganya, He is not a ntabwo liar. ivuga amagambo idakurikirana ngo uyamenye He uko uyasohora. cannot speak mere word. He cannot fulfill. haleluya. Hallelujah. navuze ngo ndahera mu itangiriro, The Bible says I start from the nkavuga beginning, ibizaba mu iherezo, and I speak what will nkavuga come ati to the end. ibihe bya kera, nkavuga ibihe bya kera, nkavuga ngo ibi n'ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye From the izasohora. ancient time, what I still to come, I say my purpose will stand, and I will do all that I please. ndashaka kuvugana nawe unteze I amatwi. want you to speak with you someone listening. birashoboka yuko uyu munsi Maybe today hari amagambo wumvise, you heard someone hari ibyo unyuzemo bikomeye with some strong byakwirengagije, which has ignored, byaguciye which intege, discouraged you, byagukuyemo imbaraga, which take away your power, imbaraga z'ibyiringiro the power of zo faith, kumva ko Imana ishoboye, to think that God is ibyo Imana able, yavuganye nawe what God is yuko spoken, byarangiye, that He finished. wahuye n'ibikukamura, You face with ariko Imana something iravugana nawe squeeze mu you, mbaraga but z'amasengesho God is spoken zimwe in the power of zihindura prayer, ibihe. which Ni changes Imana things. Is God iri inyuma y'ijambo who ryawe, is after His word. ni Imana ivuga, Is God who speaks ihera mu itangiriro from the beginning, ikavuga ibizaba ku iherezo, speak to the yarangiza end, ikavuga ngo imigambi yanjye and then He izasohora. say, my plan will come to pass. imigambi y'Imana izasohora ku buzima bwawe. The plans of God will come to pass upon your Wikwigirira life. nabi, Do not harm yourself. wikwiyahura, Do not wikwiheba, do not wikwicwa n'agahinda, do not become depressed. wikwicwa n'imibabaro. Do not be Imana sorrowful. iravugana nawe muri God aka is kanya, speaking with you. imigambi yayo His plan izasohora ku will buzima come to bwawe, pass upon your uko life. byamera kose, The way it is, nubwo baba baragushyizeho icyo even gitare though they put it na on cya kindi upon, bashyize kuri as Kristo, they put it on Imana Christ, yari yaravuganye nawe, God is spoken nawe for you. arangiza arabihamya, And then he aravuga ati confirmed mu it. minsi itatu He gusa said it's 3 days iki only. gituro ndaba nkivuyemo. This tomb I will come out from haleluya. it. abanyabwenge, The wise men, abafarisayo, the Pharisees, abanditsi they all baramufata, they took him, bamumanura they ikuzimu, put him in the head, barangije and then bashyiraho igitare they put gikomeye, it the royal bashyiraho abasirikare, they put the soldiers, ngo nanazuka so that even if he will resurrect, azasanga igitare kimubuze guhagurukayo. he will find the rock which will hinder him. bene wabo nibaza kumutwara, When his relatives will come to muzamurasire mu take him, kirere, ntaza nanagenda muzamurase, shoot him immediately, kugira ngo imigambi y'Imana ipfe. so that the plan of God may ariko fail. ndashaka kukubwira ngo But I want to tell you, naho isi yose yahaguruka, though the earth will rise up, naho isi yose yahaguruka though the earth will rise up, kugira ngo yangize umugambi w'Imana so ku that he buzima can bwawe, define the plan of ntabwo God upon bizashoboka. you. It will not be marayika possible. w'Imana The azamanuka, angel of God will Kristo come. azamanuka, Christ will come himself. Imana izimanukira, God will come n'Imana himself. ivuga It's God who ikavuga ngo imigambi yanjye speaks. My purpose izasohora will come to kandi pass izakomera. and will be strong. haleluya. Hallelujah.
kandi ibyo nshaka byose And whatever I desires, nzabikora. I will do it. Haleluya. Hallelujah. Ninde wakwitanga umugambi w'Imana? Who can break the plan of God? Ninde wahagarara mu nzira z'Imana? Who can stand against God's way? Ninde Imana yavuga nawe akavuga? Who God can speak and himself Uwo nguwo speak? gupfa kwe kuba kwihuse. His death is near to him. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hari igihe kimwe inzara yateye mu Isirayeli. Last time the famine came in Yari inzara Israel, ikomeye cyane it was iteye a ubwoba. great famine. Haleluya. Hallelujah. Bamererwa nabi. The people suffered. Batangira kurya amahurunguru, barya ibintu bibi cyane. They started eating darkness. Inzara ibamereye nabi. The people were starved. Ubukene bumeze nabi. They were poor. Ibintu byose byarahenze. Everything was Ariko expensive. umuhanuzi aravuga. But the prophet Elisa said, aravuga ngo mu gitondo kare. Elisa said, very in the Uyu morning, munsi today, birameze nabi. it is bad. Abantu barimo The kuryana. people are eating Abantu barimo themselves. kurya abana The babo. people are killing Ubukene bumeze themselves. nabi. The poverty is Abantu so barimo much. kurya The amahurunguru. people are eating darkness. Haleluya. Hallelujah. Ariko arahagarara. But he stand. Aravuga ngo ejo mu He said gitondo. tomorrow in the morning, Haleluya. Hallelujah. Ku irembo ry'i Samariya. at the gate of Samaria, Indengo y'ifu the flow izaba igura shekeli imwe. will be bought in 1 shekel. Haleluya. Hallelujah. Aratangaza. He proclaimed. Avuga ubuhanuzi He bukomeye. proclaimed the great Ibihe prophecy, bikomeye. the great Biteye season, ubwoba. which are scared. Abantu bose barabirebye. The people see, Babona ko they bidashoboka. saw it is impossible. Haleluya. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe Praise be to cyane. Jesus. He Arabitangaza proclaimed it adafite ubwoba. without fear, Yizeye imbaraga z'Imana. believing the power of God. Haleluya. Hallelujah. Bene data nshuti Brethren z'Imana. and friends of God, Dufite Imana yumva you amasengesho. have God who listen to the prayers. Dufite Imana ivuga. You have God who Niba Imana speaks. yaraguhaye If isezerano. God gave you a promise, Witinya. do not be afraid. Bo muntu ukomeye. Be a strong man. Haleluya. Hallelujah. Nkunda Imana. I love God. Yaduhinduye ibikuke byo mu He mwuka. gave us the people that Ntabwo tugira ubwoba. we have no fear. Tuvuga ibintu abandi We batashobora speak kuvuga. others cannot speak. Haleluya. Hallelujah. Nawe tekereza. Think. Abantu bamaze imyaka inzara The ibamereye people nabi. spent years with Bishwe famine, n'inzara bameze nabi. starving. Aratangaza. He proclaimed. Ndavuga mu gitondo He kare said kare. in the morning. Haleluya. Hallelujah. Nawe unteze amatwi muri aka You kanya. listening me right now. Ndagutangariza I unyumve. proclaim to Wumvire you. imbaraga z'amasengesho. Listen the power of Wumvire ijwi prayer. ry'ubuhanuzi ku Listen buzima the bwawe. voice of Ejo mu prophet. gitondo kare Tomorrow in the kare. morning, Impundu zigiye kuvuga the iwawe. shout of joy Indengo are y'ifu iragura coming. denariyo The rimwe flow gusa. will come Ibintu bigiye guhinduka ku buzima Things are bwawe. going to Wabonaga change. ibintu bikomeye. You see things hard. Ariko Imana igiye gukora ikintu gishya. God is going to do something new. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo mu gitondo He said very in the morning, hari umugabo a man wari ukomeye muri icyo gihugu was great in the land. ngo umwami yegamiraga. The king was upon him. Arangije aravuga ngo He said, ibyo uvuze what you speak ntabwo bishoboka. is impossible. Niyo amarembo y'ijuru Though yakinguka, the gate of heaven will be open, niyo amadirishya y'ijuru though the yakinguka, windows of heaven will be open, ntabwo ibyo byaba. this cannot be possible. Haleluya. Hallelujah. Mbega Kristo umufitemo ibyiringiro bingana gute? How much hope do you have in Christ? Ni akahe gaciro ha Kristo mu ijambo avugana nawe? What is the value you give to Christ in his word? Isezerano Imana yaguhaye urifitemo ibyiringiro bingana gute? What is the hope you have in the promise God gave you? Urifitemo kwizera kungana gute? How faith you have in that word? Haleluya. Hallelujah. Icyo Imana yavuze kuri wowe, What God spoke ufite upon you. kwizera kungana gute? What kind of faith do you have in? Ashimwe Yesu. Praise be to Jesus. Umutware umwami yegamiraga. A governor king ride on him. Aravuga ngo ibyo ntibishoboka. He said it is impossible. Niyo amarembo y'ijuru yafunguka, Though the gates of heaven will be open, niyo amadirishya y'ijuru yakinguka, though the windows of heaven will be ibyo open, uvuze ntabwo byaba. what you said cannot be possible. Umukozi w'Imana mu butware yahawe n'Imana. A servant of God in the Arongera authority from aratangaza. God. He proclaimed again. Haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo wowe He said, you, abandi bazaba barimo kurya others will be eating, uzabirebesha amaso gusa, you will see by your own eyes, ariko ntuzabikoraho. but you will not touch it. Uzabirebesha amaso. You will observe with your eyes. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Reka muri mwebwe In you, mugire ijambo ry'ubutware, have the word of mugire authority. ijambo ryo kwamamariza Have the abagome, word to proclaim to the enemy. mwamamariza abantu bari imbere ya Proclaim to people ahead barimo of kubaca intege, who are discouraging. mubabwire ngo Tell muzabireba, them you will see. ngewe nzahanyura, I will pass. nzagerayo, I will reach. ibyo Imana yavuze Whatever God is spoke, rabosheketerebo Hallelujah. bizasohora, will come to wowe pass. uzabireba, You will
will see. uzabirebesha You will amaso see by yawe your eyes. nawe utangare But you will kuko be amazed. imana nkorera But ni God imana is- ihera mu itangira ikavuga ibizaba mu Is iherezo God who yarangiza speaks ikavuga from ngo the imigambi beginning to izakomera. the end, and He say, my plan will be strong. reka nkubwire impamvu ufite ubwoba, Let me tell you the reka reason why nkubwire you impamvu have, ucitse intege, you are discouraged. ni uko utamenya umugambi w'imana. You didn't know the plan of God. Bibiliya yavuze ngo The Bible says, ni imana ihera mu itangiriro Is God who speaks ikavuga from the ibizaba mu beginning, iherezo. and you speak what ibyo will urimo come kunyuramo today. Whatever ni waits, bya bindi imana itavuze it is what God did bibamo hano not hagati. speak. It is in the Iyo middle. imana iduhaye amasezerano When God gave hari us ibihanda promises, byinshi biba hagano hagati, there are many giants birwana there. no kugira ngo utagera ku musozi wawe, They fight against you to birwana reach no your kugira ngo mountain. utagera ku isezerano You ryawe. cannot reach to your Imana yahagaze mu promise. itangiriro God spoke from the beginning. ivuga ibizaba ku iherezo. He spoke what Ntabwo will come yigeze to kubwira end. ko hano hagati uzahangana He n'ibihanda. didn't told you that you will fight with giant in the Niyo middle. mpamvu wacitse intege, That is why you will kubera become ko ibyo urimo discouraged. guhura nabyo hano hagati Because the giant you are facing in the bitandukanye middle, n'iby'Imana yavuze. it is different from what will come to the end. Haleluya. Hallelujah. Ariko ndakubwira ngo But I tell you, komera umutima wawe, be strong. Imana niyo kwizerwa. God is faithful. Hejuru y'ibyo bihanda unyuraho, Above the giant, numara kubitsinda, if you fail, numara kubinyuraho, if you overcome them, uraza kugera ahantu Imana yasezeranye. you will reach to the Igihe destination of Kristo God. yajyaga mu ijuru While they serve the way to the heaven, ari mu rugendo, in his hari journey, ahantu yageze he reached some point. abona intare zihagaze mu He nzira, saw the lion standing in imwe the yari way. ihagaze aho indi ihagaze, One there in to the other side. kandi hari harimo akayira gato yagombaga kunyuramo, And there were a narrow road. kandi izo ntare ngo zari zishonje, And those lions were hungry. buri imwe iramureba, Each one looked at Indi them. iramureba. And each one looked at araza. them. He came. Haleluya. Hallelujah. ageze nk'aha After he reached abona there, zose zirasamye he saw zitegereje them kumurya. waiting to kill him. Haleluya. Hallelujah. kubera ubwoba Because of fear, we yarebaga intare zasamye, he saw the lion ready to kill ntabwo him. yigeze yitegereza ngo arebe ko ku birenge ziziritse. He didn't look at his feet. Haleluya. His feet. Haleluya. Hallelujah. zari ziziritse, They were binded. asamye, They were ready to kill him. zari They zimutegereje, were waiting him. ariko zari ziziritse, But they were binded. we yazireba After he looked them, akabona he ziramutegereje, saw them were waiting for ariko him. aho yanyuraga But wherever he ntabwo passed, zagombaga kuhagera they cannot reach the kuko place zari ziziritse. because they were tired. Umuvugabutumwa aramwitegereza, And the evangelist saw him. arangije aramubwira ngo itegereze neza, He said, observe clearly. reba neza, Look clearly. ziriya ntare nubwo zitonoma, Even though they are roaring, ziriya ntare nubwo zitonoma, even though they are reba roaring, ku maguru yazo look at their feet. haraziritse. They are tired. Haleluya. Hallelujah. Mwene data damu, Yes. uzi ko izi ntare ubona ziteye abantu ubwoba mu nzira, So these lions which are strengthening people, in uzi the way, ibigeragezo ubona abantu byabateye ubwoba, the problem which are scaring people, uzi abantu batangiye gukuka imitima hirya no hino, the people who are troubling in their heart, burya izo ntare zibateye ubwoba babona mu nzira banyuramo, those lions ahead of you, izo ntare babona ziri mu masezerano yabo Imana yavuganye nabo, the lions in the promises of them, babwire itegereze neza, look them, reba neza, observe them. icyo kibazo kiguteye ubwoba That problem, burya kiraziritse, it is tired. numara kubimenya After you knew, uzagenda. you will walk. Haleluya. Hallelujah. Mukristo arareba koko, And the Christian arebye ku rule, birenge after you look at the asanga za ntare he ziraziritse, saw them tired. reka nkubwire Let me tell you, izo ntare zitonoma imbere those yawe, run which are roaring hagati muri aya masezerano in Imana the yaguha, middle of the promises urimo of God, kurwana nayo you hano are hagati, fighting in the middle, ubonamo intare zikankama, you see the ziteye lions ubwoba zitonoma, roaring, burya ziraziritse. they are binded. Imana iravuga ngo God is speak. Imana ihera mu itangiriro, I'm God from the bavuga ibizaba beginning, ku iherezo, and I spoke narangiza what will nkavuga come ngo to imigambi end. yanjye izakomera, And I say my kandi plan icyo will come uzakora to cyose nzagisohoza. Whatever you will do, Nta you muntu will uzampagara fulfill imbere. it. No one will stand Umva against nkubwire you. mwene data, Let me tell you, nta muntu uzarinda kuguhagarara imbere. no one who will stand against you. Amasezerano Imana yavuganye nawe, The promises God Imana gives you izayasohoza. will fulfill. imigambi Imana igufitiye His plan, yose all of them izasohora. will come to pass. witinyishwa n'ibyo uhura Not nabyo to muri be ubu bugendo, afraid about what you are facing. kugira ngo umuntu ave aho Imana yavugiye To come from God where He agera aho Imana ivuze izasohoreza, to the destination, ni bakeya cyane. some few. Imana ibwira yuko hazaba intambara hagati. There are few God spoke to them. There are battles in the middle. Imana kenshi tubwira ibizaba gusa, Several times God has told us the final result. ibyo Imana izakora ku buzima bwawe, Whatever it will ariko speak, ibyo tuzahura nabyo hano hagati but what we shall face in the middle, birasaba umuntu w'umunyembaraga, it requires a ufite powerful kwizera, person who have faith, utareba ibyo arimo kunyuramo who hagati, can not observe what is ahubwo facing, ureba icyo Imana yavuze. but who see what God Icyo spoke. Imana yavuze What God
God spoke, nicyo gifite it agaciro is valuable kuruta ibyo urimo kubona hagati than aho what you ngaho, are facing in the kuruta ibyo middle, urimo kunyuramo. than what you are working. Imigambi yayo Imana ntibeshya. God does not lie. nje kugusubizamo I ibyiringiro. come to restore Imana irambwira ngo nkubwire ngo God is supposed to imigambi tell you. yayo yagize ku buzima bwawe, His purpose icyo upon Imana your life, yavuganye nawe, whatever is amasezerano yayo yose His ifite kuri promises they have yose upon you, azasohora. all of them wowe wacitse will intege, come to pass. wamaze Those words, kuyavamo, you wamaze discourage, kubyirengagiza you walk away kubera ibihanda uhuye nabyo muri uru because rugendo. of the giant ariko you umugambi face. w'Imana uzasohora. By the plan of umurongo God, they come w'icumi na to rimwe. pass. Verse 11. Haleluya. Hallelujah. Nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye ituruka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Hallelujah. From the east I summon a bird of prey, from a far off land, a man fulfill my purpose. What I have said, that I will bring about, what I have planned, that I will do. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu dukorera Our God we serve ntago yabuze inzira. have many Ifite ways. inzira zirenga igihumbi zo gukirizamo umwana w'umuntu. He have more than 1,000 ways to save you. Ndashaka kukubwira wowe nteze amatwi muri I aka wanted to kanya, tell you those wowe urimo listening. kunyumva muri aka kanya. Those listening. Imana iravuze ngo God is speaking. nzohereza igisiga cyanjye cy'amerwe I will send my bird of prey. kizava Will iburasirazuba, come from east. ngo ari cyo mugabo ufite imigambi Which yawe. a man will have Muri ibi planned. bintu Imana yavuganye nawe, In this thing God is working. witekereze inzira Do bizanyuramo, not think the way we come witekereze to iyo pass. bizaba. Do not think where it can come. Haleluya. Hallelujah. Imana iravuze ngo God is yo speaking. izishakira igisiga cy'amerwe, He himself will seek kandi icyo a gisiga bird. That ngo bird kizaba ari cyo, ngo ari umugabo will be a man. uwo ngo ufite imigambi y'Imana. A man who have a purpose of ngo God. yarabivuze He spoke no kubikora and he izabikora, will fulfill it. yarabigambiriye He purposed it no kubisohoza and it will izabisohoza. come to pass. Haleluya. Hallelujah. Umva nkubwire mwene Let me data, tell you, brother. witekereza Do not think ku nzira z'Imana to the ways of God. izanyuramo ngo He ibikore, will walk through to perform it. izakoresha bya bindi ubona ko bidashoboka ko He byakora. will use what you see as impossible. yavuze ngo He says, zohereza igisiga I will cy'amerwe. send a bed of prey. Haleluya. Hallelujah. cya kindi uzi ko kitarekura, Which you know that he cannot wa wundi release. uzi ko bitashoboka ko yabikora, The one you say is impossible to ya do nzira it. ubona ko ikomeye ku buzima The bwawe, way which is tough. icyo gisiga cy'amerwe Imana izacyohereza ku buzima bwawe. God will send that bed of prey. kizaza giturutse Will iburasirazuba, come from east. giturutse aho utazi, Come from what you know. giturutse mu mugambi w'Imana. From the plan of God. ngo narabivuze, I said, iyi ni Imana ivuga, narabivuze no kubikora nzabikora, I will fulfill it. narabigambiriye I purpose it. nzabikora. I will nubwo fulfill urimo it. kunyura mu bikomeye, Though you walk through nubwo unyura mu mahwa, hardship, though you walk through nubwo unyura mu storms, macupa, though you walk from nubwo unyura mu bihanda though you hagati, walk from giants, ariko ndakubwira ngo I tell you, narabigambiriye. I purpose it. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana yarabigambiriye. God has purposed it. Ni Imana iri inyuma y'ijambo rya It's God who is after his word kugira ngo irisohoze. so that he can Ni fulfill Imana it. ikora ibyo yagambiriye ku It's buzima God bwawe. who do what he planned upon your Yarabigambiriye life. no kubikora He izabikora. planned it and he shall do it. Ntabwo Imana inanirwa, God is not ntitsindwa, tired. He cannot fail. nticogora, He cannot kugeza tire. igihe izasohoreza umugambi wawe. Until you shall fulfill Haleluya. his plan. Igitabo cya Zaburi ya 50 The book of Psalm of 50. biravuga ngo The Bible says, mfite ibimasa by'ibirarashyamba I have many cattle on the mountain. biri ku misozi igihumbi. They are on 1,000 mountains. Haleluya. Hallelujah. Ibyo byose ni ibyanjye Uwiteka. All of them are for me. Haleluya. Hallelujah. Nta kintu Imana inaniwe, Nothing impossible ifite to ibintu God. byinshi. I have many things. Ibyo bimasa by'ibirarashyamba Those cattle, biri ku misozi y'Imana igihumbi. they are on imisozi 1,000 of y'Imana mountains. igihumbi ni ibihugu byose bituye birenga igihumbi bituye kuri iyi si. Those mountains which are 1,000 are the country which are on this Ibi earth. bimasa by'ibirarashyamba ni abantu bayo bari kuri iyo misozi banze no kuyumvira batanayikorera, ariko izabategeka. These cattle are his people who did not obey God, but God shall Mu command Imana them. yavuze rero byose, In those ntabwo God izabura spoke, ikigurisha muri icyo kimasa, muri ibyo bimasa by'ibirarashyamba ntizabura mu kimwe igurisha ku bwawe. he shall sell one for you. Yarabivuze no kubikora izabikora. He said it, he Yarabigambiriye shall fulfill. no kubisohoza izabisohoza. He will Ni fulfill it. Imana itabeshya. It's God who never Reka lies. twinjire ku murongo wa 12. Let's go to verse 12. Biravuze ngo The Bible is saying, nimunyumve mwa bafite imitima inangiwe mwe bari kure yo gukiranuka.
Hallelujah. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. Nimunyumve. Listen to me. Mwabafite imitima You stubborn-hearted, inangiwe, stubborn-hearted, imitima itizerima, the heart which does not believe, imitima yacogoye, the heart which sees, imitima yabivuyemo, the heart which abandons, imitima yasubiye inyuma, the heart which backslide, imitima isuzugura amasezerano y'Imana, which despise the promises of God, imitima iri gutuka amasezerano y'Imana, the heart which despise the imitima promises iri of kure God, yo gukiranuka. the heart which fight from Biravuze ngo righteous. nimunyumve mwabafite imitima Listen to me, who stubborn-hearted, inangiwe, stubborn-hearted, imitima isubiye inyuma, the heart which imitima backslide, itubaha Imana, the heart which does not imitima obey itumvira God, Imana, the heart which does imitima not obey ituka God, amasezerano Imana yasezeranye nabo. the heart which despise the promise of God. Nimunyumve. Listen to me. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise be to 13 Jesus. Verse nigije hafi gukiranuka kwanjye ntikuzaba kure n'agakiza kanjye ntikazatinda, nzashyira Isiyoni kubw'Abisirayeli ari we cyubahiro cyanjye. I bring my righteousness near, it is not far away. Hallelujah. And my salvation will not be dry. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel. Zigiza bugufi gukiranuka kwanjye. I will bring near your Zigiza bugufi isezerano I ryanjye will risoze ku bring buzima bwawe. near my promises upon your life. Nimunyumve mwabafite imitima isubiye inyuma. Listen to me, you Ndi backslide. Imana I'm God, ivuga who speaks, kandi narangiza nkakurikirana ijambo ryawe and I follow my kugira ngo word ndisohoze. to fulfill it. Haleluya. Hallelujah. Biravuga The Bible says mu gitabo cya Yeremiya. in the book of Jeremiah. Haleluya. Hallelujah. Avuga ngo Imana yereka Yeremiya. God is showing Avuga ngo Yeremiya we urabona Jeremiah, iki? what do you see? Yeremiya aravuga ati ndabona inkono He saw, I see the crate irimo kubira which is boiling ku rugara. at his bottom. Haleluya. Hallelujah. Arangije avuga ati nanone urongera urabona iki? And they say, what do you see? Aravuga ati ndabona inkoni He y'umurinzi. say, I see the stick. Imana iramubwira ngo God is saying, mbese Yeremiya we you Jeremiah, urareba ukuntu ndinda ijambo ryanjye do you see the way I protect kugira my ngo word ndisohoze. so that I can fulfill it? Haleluya. Reka nkubwire mwene Let me data, tell you, brother, Imana ni Imana irinda ijambo God ryayo is God who keeps kugira ngo his irisohoze. promise so that he can fulfill it. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe Praise be to cyane. Jesus. Reka nkubwire mwene Let me data, tell you, brother, Imana ibyo yavuganye nawe God, whatever is izabisohoza hatabuzemo na shall kimwe. fulfill it Muri izi in all mbaraga z'amasengesho in this zihindura power ibintu, of prayer. ibyo Imana yavuganye nawe Whatever God is byose spoken birashoboka. is possible. Wicika intege, Do not be wisubire afraid. inyuma, Do not be winanirwa, afraid. Do not be wirambirwa. afraid. Do not Imana die. yacu niyo God is kwizerwa. faithful. Komeza wizere Keep mu Mana, believing. komeza ukomeze Keep kwiringira, serving. komeza ukiranukire Keep Imana, righteous. komeza umutima wawe Keep your heart. werekeze muri Kristo Yesu. Come to Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Wari ucitse intege, You are discouraged. wari usubiye inyuma, You are backslid. wari urimo gutekereza amasezerano You are yawe ko thinking the promises. Imana yakubeshye atagisohoye. God rises to you. Ndakubwira ngo ni Imana irinda ijambo ryayo. I told you God protects his Ni word. Imana ivuga ihagaze mu itangira ikavuga He ibizamwezi ikavuga ngo speaks from imigambi the yanjye beginning to the end. He say, my plans izasohora. shall come to Imana pass. iracyagufite muri gahunda yawe. God still have in his. Izatanga ingabo nyinshi zipfe ku He rugamba. will offer many Izagurisha ibimasa armies. by'ibirarashyamba biri ku misozi ya He will igihumbi kugira ngo sell isohoze umugambi his wawe. cattle to Izohereza fulfill it. igisiga cy'amerwe kiva He will iburasirazuba, send a aricyo bird mugabo of ufite prey, imigambi yawe. which a man Imana with yarabivuze purpose. no kubikora God izabikora, spoke it, he shall yarabigambiye no fulfill. kubisohoza He izabisohoza. planned it, he shall fulfill it. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, God of Abraham, Isaac, ndasengera and uyu Jacob. muntu unteze amatwi muri I aka kanya. prayed for a person who is listening. Umutima we wari umaze gucika intege no His gusubira inyuma. heart was tired. Yari amaze kunanirwa, He was faint. yari amaze kwirengagiza ibyo Imana yavuze ku buzima He bwe. was ignoring what God Yarananiwe, spoke. He was ariko muri faint. izi mbaraga z'amasengesho But in zihindura this ibintu, power of prayer, reka ibintu byose byongere bihinduke mu let mutima we. everything Reka change. kubwira ijambo ry'Imana, Let for this wongere one, umuhembure, revive wongere him. umusubize ahantu hazima, Restore him. wongere umuhe imbaraga, Bring power in wongere him. umwuzuze Fill him kwizera imbaraga z'Imana. to believe in the power of God. Imana ifite inzira nyinshi God has his thousand ways izasoreza mu mugambi wayo. to fulfill his plan. Akira ubuzima bushya muri Kristo Receive Yesu. new life in Christ. Akira imbaraga nshya Receive new zo kongera power kwizera Kristo. to believe in Christ. Akira ubuzima bushya muri Receive Kristo new Yesu. life in Christ. Urakoze Kristo kumvise gusenga Thank you, kwacu, Christ, receive kandi urakoze God. kuhaye umugisha abana bawe. Thank you to bless Ni your mu izina children. rya Yesu Kristo. In Christ's name. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha May God bless you ko mukurikirana ijambo ry'Imana. to follow the word of God. Wicika intege mu kumva ijambo ry'Imana. Do not be Imigisha discouraged. yawe yose Christian. Imana yateguye iri muri Kristo Your Yesu, blessing is in kandi Christ. uzayibonera mu ijambo ry'Imana. You will receive from the word Niwita of ku ijambo ry'Imana, If you care the word rizakubera of God, nk'itabaza. will come right Iryo right. tabaza rizakumurikira n'ahacuje umwijima hose, a right to kandi give you right. rizakesha ijoro ryose. And you will spend Imana the ibahe whole umugisha night. kandi bagire neza. May God bless you. Wowe wumva ijambo ry'Imana, Those who listen the word of God, ndakwinginga ntukibagirwe gukanda subscribe kugira ngo wumve ijambo ry'Imana uko rije buri gihe, kandi ntukibagirwe Subscribe. no guha bagenzi bawe kugira ngo
nabo bumva icyo Imana ivugana nabo. And even share to your friends so that they can listen what God speak. Mugira amahoro ya Yesu. Have Imana peace of ibamugisha. Christ. May Amen. God bless you. Amen.